Aner malaken yam kana diala kontin lianka roina gwasa American Nuer online TV channel. Aner malaken yam wekaya kadwa badan en chungen kel ken Nuer online TV. En walle bana roacha ka roina titi tinong kare wika South Sudan. Welcome to Nuer online TV. My name is Chiang Kwasnyak, bringing you the key highlight from President Salva Kiir Mayardit latest national address. Kiir Mayardit te ko de tin yarka which South Sudan de ka capture. Jen dana bana kwen ka jalera be. Ka jomi chalat ki keriyeti chalat gorno benung ye. No biya kalingatin kone chalat en Kiir jo de men chatup ka duwa badan en de South Sudan dar won yam ka je ka men be ka ja. Banti dialti bana kalinkel. Gore jen o biaru palpin ka biaka ka biaje nyak bagane ko ken ka jen jo bana linga mebe ka Kiir Mayardit no Kiir Mayardit de jenene ne a jeni gore jehen wo de maldar bare wi ka South Sudan no a jenete diala kontin ngwanka nare wi ka South Sudan de ka kapchong ka gorge jen o de tena malten ajane malder tin shit kanon malder wika South Sudan shit ka gang which ke watering ni re wika South Sudan ajane gorga jaban go de queen quarry adar wo wonyam no kano de economy ki cook kwagni re wika South Sudan de karyaleka jane kanditi kadi yarka which kadi yarka South Sudan ka kujamo nagajen wo tidiality de ka yik realeka ka de tijek de ka wutin content yar ke kuma Kiir Mayardit charwa jalong ka queen quarry ka ron kina dangro jen dangro bakel nb duobende transitional government de je laslet keje ala kuma men cha tan jen kana Dr. Riek machar gwade dana shala do de na ke power sharing ka transitional government angode akan queen quarry akanalat Kiir Mayardit gwasme shaladno de naro de realika ka queen quarry men be ne dialan content rewi ka South Sudan de kan queen quarry de kan ladniam shaladu ne queen quarry baje lat ka ron kina dangro jan dangro bakel ka paywero ron kina ka paywero chang jan dangro bakel lo chang jan dangro bakel ka paywero ron kina dangro jan dangro bakel jan chang danan ba queen quarry baje lat keje ne diare which ka South Sudan de Caribbean realika ko de ramo kweren guche manok loy de je okay manok loy de je ke charno de South Sudan de South Sudan de jerwai ke de mal no reide de je kwan ka jan rono moni mangai kon yalen o ko ronen be ron kine dangro widi jan dangro widian bakel yes ba queen kwar ba je dilat ngai kon dial mi chikene me ban ngode tirik tung man tiketin ngai kon madan le rode o kon ka wonyam Kiir Mayardit charai ka kwimala ka ron kin dangre wal badek alama le dane shatan revitalize peace agreement me chalat ki me cha queen pinyan go de let re wi ka South Sudan kam de kene Dr. Riek machar e shala do mal kana kon yar mal ngode tin 2018 revitalize peace agreement jene jatin mal mo ngode tin mal kana yar milad yene no mal chaje yar tel mal misha yar mal jatin jene tin diala kon tin dong la gejeno kan mal kana kan malat gode keje dong ken de tike dio do no ti dial chakalat chala do en kume te ko be unified force be jamat integration of forces the indial ba kamat ba permanent constitution ba jituk nyok shirmanga yena sha ne di shubu jandang do rekel kanetin content ka transitional government ne re content ba mal ba jinung chaga kwan already alone eti ka tin ka len tama letkan kel kanetin content laji igat Africa Union kanedial koken ko bi mal ba ja to wanore wi ka South Sudan Kiir Mayardit de jene bela Dr. Riek machar are waide
jana bela Dr. Riek Machar ka kwi deinika deinik SPLAIO jana bela deini Dr. Riek Machar jana deini Dr. Riek Machar deini SPLAIO Sudan People Liberation Army jana kan de ka matre de ka SSPDF jana de galat ka Sudan People Defense Force jino lokane and wo be lokane jamo jagmal ko bangot ke be mal be delay jana duwo ban tiang ni jana longono be mal be ben kaje de ni kirma ya de ni Dr. Riek Machar de ka mat kel ke de ni kirma yadit da chwa de cha kela mola integration of forces ajan de ni mishne dine ono no de ni Dr. Riek Machar de ka mat kel chaje logaken lokano wekan godnitin kon tin ngeke de ni tin ala gwaten kon ngorkan o de ni de ka matten no ala cantonment site ajane namo amide lalet Dr. Riek Machar so ite jo me chajalat man ko on lat gwas me chana men back up a little bit chana mo right kadwo badan en lat kirme yadi deno emal jatin no duno te tiene kan la neke te bala let nyok bele Dr. Riek Machar ke kwi de neke now chana jemen guch Dr. Riek Machar right now chetara Dr. Riek Machar chaja yen te kirme yadi te Dr. Riek Machar jaja yen adwo bedien made Dr. Riek Machar de jono kono madaro de ke de ne SSPD apo ke jono goten kono tegotin maka kanishang maka ke bugo ke de dit shanen bono chikir poinde che kum Uganda che jakok che de Uganda che jakok ko be de ne Dr. Riek Machar bu goten kono tegotin no be ke book karen yali ajen sha yunen no all the support kono kwa Dr. Riek Machar kwa support ci wuri calga kirma yadi de ci wako naka ke manen warin kon la gat men teram loga tel ram yes de ko la no teram loga en en wo dar pal so ne diali ci to neka ka sianen ci bogba ke kam ko lire wi kanasir until right now ci nyoko bok nim paname right kone ci nyoko boka mandeng ka jodan shalat no boga na karen yale so tel gwat mi cikir yadit ce bokten dor nuere ka jano Dr. Riek Machar jare tijian ngore kana jana luñ jogen shang no luñ Dr. Riek Machar but still ka jano ko Dr. Riek Machar ko jabel bele dini ke so gen se kuma spela yo ce de weekend already en kim yadit baname ce kuma spela yo ce de peno dara we wonyam dara thrive no agenda na guyena tama shimal che wo gware wi ke Sudan joge kirano jina chu ko wachu jaluch re kormidi cherme dana jitok ke 2013 ana chile liu ana wewon yam chikirme yadi cheno okay anyo gwada me Dr. Riek Machar point de bele kirme yadi ba ko wan kirme yadi ajen ramdan yermal all the delay tin kon lat karodi en re kumeka ta dana chamal chaje tain keje ka all the plant chala de kirme yadi jaramdanen gup Dear God, the Africa Union, ko chamal charge blood. Can oil money, ala petroleum, gold, all the resources, we can Sudan, a can contain, kukim yadit, ko mal ko ele yarkaka. Kometel you right now, shech mal me shechben. But kokim yadit take a rise and take a take chwich, go down and jigging at the alton, so dear Canadian cocaine content chuch. A general yang ne cocaine ka liu telemanangaten. So ajen men jeng ni jan longo no mo men yer kuma sa Sudan ke kuma kirm yadit right now right kone no mal ngode so kire jani I promise you that ala peace will prevail move force dung SSPDF kana force SPLAIO mo ko rodian mat bu mal be bere we ka Sudan ka kwa je dot longo no mo ko Dr. Riek Machar kula te ke force jare ti jen lamal beben enemy cha Dr. Riek Machar cha je kon luñ reyti jian ani biata ka mal ban yo jegmur den chu je peru jeno bi janwa ne ko ken ka chu je peru jeno bi subscribe ba mi jiram jidit non biata mal